ngasi Yongchak Char Semba ko si maru hawan laga grafting torok na bayne ko thuna pana bagi dama hujik April ne ba ako di maru na ta Yongchak mulak pa chap cha bane si lebak se potting mix semba chap manai ko lebak na 50% wa laga y na 30 aduga compost na 20 ne ba si chirang khas kan ni no ga khang de fazana hanjalaga hana amutang pula hangi ke fazana si je ani gumba hap ki doine ba abadi adu puna ani hor to amal lokto ko thumba matamda inchi sam ki chang khumdani go ani gara helam ahum ki chang kayam chang hodre am ta ga inchi ahum ki chang sam ki chang sumaina sigi pibam da loi tharak toini haidi yam aina cham ki chang harido yam thenman la jugo habadi thu lebak se kang maru ji lebak se kang ga de mu kano hau bangam da bai tare aduna inchi ani makha ahum ki chang thum ba phajana char kuntha dang ahan ba di semge sigi semi bajina mathang chahi February da ma growth phajaraga di graph to bodum yadoi ni go ma growth ki makha pole chahi ama da graph to bo ya ba ani da graph to bo ya ba ado ama helak paga de dum yadi yani chahi ani phar pa di loi yadoi ni ado growth ki makha di pole kuntha dang ne semga doi je sigi semi bajina rootstock oi doi ne ba si isin jai dura loi baga isin charam doi ni dik sigi chai di bajina hau di bau chai da su ya doi ne kabak ni ko am chai jin manate yam thuna horakani ba je to silage mo horakan da mo update tau darake ngasiga 13 days phare ya an hugar yengu ne ba dum to padana leiri horakini karigino ngangde hawu manade 13 days sigi pibam da hawu ngame go tangkhai gi chang hore tangkhai gi chang haudri siju thorak tore hawu manadre siju fajan leiri horakini siju nongga tabaga si ani ni go hayeng ama lokthokhiba natraga ama phuktoga tha doin ani ni maru ama khakta success oiraga zu haidana ani ni thajin baneba si group fajal le next year da graph to ba ya doin sina rootstock oina bane hayeng graph to kan na fajana charake ngasi gi matang saida lusin jarage